Подъем, подъем! Замолчите! Встаньте! Ешьте быстрее! Целься! Встаньте! Огонь! Встать, встать, встать! Меня, наверное, не узнал. Komutanı tanımadınız herhalde. Tanıdım. Kafkas Cephesi Başkumandanı Nikola Nikoloviç'tir. Rus Çarı'nın dayısıdır. Uznal, главнокомандующий Кавказского фронта, Дядя Чаря. В таком случае это оскорбление. Şu halde hakaret ediyorsunuz. Hayır, Net, hakaret etmedim. yani askarbliyayu. Mukaddesatımın gereğini yaptım. Ben bir Müslüman alimiyim. Bunun için ben sana kıyam etmem. Немедленно встань. Derhal ayağa kalk. Не вставая, ты оскорбляешь меня, армию и царя. Ayağa kalkmamakla bana, orduma ve çara hakaret etmiş bulunuyorsunuz. Это преступление. Bu büyük bir suçtur. Немедленно соберите военный трибунал, осудите его. Что это? План бегства? Bu nedir? Kaçış planı mı? Hayır, Net. okulumun Plan planı. Şivoli. Чем думать об этом, помолись в последний раз. Bunlara düşüneceğinize son duanızı yapmalısınız. Вас, возможно, скоро казнят. Birazdan belki idam olacaksınız. Hiç bilemezsiniz kumandan. Ne говорите на войне, Ecel birdir, değişmez. Смерть одна, его не изменить. Целься! Огонь! Bitte nicht töten. Bitte. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Целься! Bitte nicht töten. Огонь! Bitte nicht. Стой! Почему ты спешишь? Осужденный не должен так спешить. İdam olacak adam ağırdan alır. Sen neden acele ediyorsun? Bir an önce Rabbime kavuşmak istiyorum. Намигрант хочу присоединиться к Богу. Я прошу у вас прощения. Я ведь подумал, что у вас нет уважения. Özür dilerim. Sizin hakaret kastıyla öyle davrandığınızı zannetmiştim. Теперь я понял, что ваше поведение исходит из вашей религии. Şimdi anladım ki tavrınız gerçekten inancınıza bağlılıktan kaynaklanıyor.